Di pu don suri ka celenga tor pan barwia long ka selampon arlong arpong asai ki oi. Chokiola long prek cek lapen mang humeme au so mahang kithe. Bokolia gadalong inut ariso kaning ri karena joini dioram bordoloi akai arjon hongha pongru kima. Kardo nili karbe berta tanbang thare chisong tiro number tang don pen arjuik tham. Preni Paitrok Arni Tili Hinia Pormalom Hampang Songkitom United Karbi Student Association of Maipuraton Terang Karbi Hills Development Protection Organization Akongchun Bang Sarmi Kiling Lapen Karbi Student and Youth Assembly Dihim Rinbang Robert Hanse Pendanglok Atoyeni Lapen PWD Asai Puatum Angbong Kidam Tang Arni Pen Kiklempon Asai Kioyajok Hampang Songatum Adimalong Kahom Rida Arlong arpong kasalok po nalong contractor hinpen arlong kang dugla pen sang tilong lepen si sai ke klempon ajok Karbi Student and Youth Assembly dihin Rimbang Robert Hanse hinpen ningkang samselam ti chepaklang pon lapen alang litum pen kam ke klem chok chelang pu kipu dun pen kaprek arni hampanga songa tumapan PWD asai kampen lone mate Mada tumlone jakong kithepen saikideng japan mate kither kehap ason dupusi hampanga song KSYA dihin Rimbang Robert Hanse lapen song thoma maipu chunbanga tumpen jongpon nilitum pinidakat song thom KSYA UKSA lapen KSDPO nilitum song thom chelang silabang suakam kenep dun pangcheng lo lasu kenep along bangke nilitum ningkang samse bangke sonni Department tum hani puji do isi bangke nile tum hani sila puang bomo sin tum thek long lo nil tum ice cream amen achine lapen kwan ne kapat dingi kapat chiji lahai khang nil tum chinne lahai nole sabe samen nile tum nili mekhini bene thek long bangke lalo sangti bangta la bangke lang tum pulo siluni jan pen busta lage sinuli konat pen sangti tong ke wan lo ne stame la bangke long le duk wan rong lo lapen 2 number bangke harlong stame harlong ke tusi wan olo Laso putak bang nile tum dak mistri tum hana arjulo mistri tum bang nile tum hanang khante jinne mala contractor kado ve chinya masila tum chokobor pan apchi bangke kumane dimasai nut wang lo dimasai nut wang man sini tum hanang pulo chok lo tum department tum man chehang ko JESU tum hani tum chehang bo pulo laso hang lo bon basi ni tum bangke ning khelo dak ime ka theng no la dak akam long yong sen tum JESU tum man yong sen tum chitong pan la bang so akam lang rapet lo pulo tel tum bangke ninggang sam do pulo same alang tum wang we si department man dong na chi toy dung ne ko son stanel tum ke pudam bangke department tum sila kana chi toy lo ate department tum yang sinel tum hanang chi toy te pulo te alang tum ko pia we pen lo dak ke wang kon tum man training nine people la sinel tum han ke gari hum pli dak ke wang la pen I hu ma bangke AS09 5,000 la so gari number bangke nil tum number bang thek dun amoni tum han bangke ne tum chinne lapen itum kacini kang tung yang phanta lang tum han matha the lason nani tum organization in pel lasot nani tum han ke ther ke hap si pulo se nani tum han ko pisi pupo nili tumi puji bangke laso lang tum nang theu na hap la mang nili ki pudam ye bang hala sut juno dak nil tum hanang ipu lasi laso bangke department asor nil tum ke amuni tum chen ni ne lase 500 agari bang sis nang po la 5,000 agari sis nang po lapen lani tum hanang ke ther tum hanana bangke department asor pen prabjin pen ham kang sam che beng thek nang po jong sila so hem kang sam che beng thek the pu ten tum so dak pen ni tum ako ang so organization che pang room do sen tum bangke democratic way pen tum mangai kachi song asai bangke deng nang kok po athe la sona long yong sinel tum so dak pen nep dun de pulote ke wang jilang apor hot bangke walor kar biang long ta atokan no tum bangke dak ke difuk pulo atokan no tum ke kachin ni sigeong lase hula haya long la sonil tum yong sin nep dun de nona son ing sam dun ri bom pude department of sor bangke an so se ke chupang limpa the bom po non ke klem pora kam jongsi chok che pulote ke klem tang anta pache theng to HC puthot ke paklem to japan contractor apan pin khat pon pusi PWD B division SDO Raju Timung pen lamthe chechak dun la pen PWD asai kampen kether ke hap japan kang tang kang sagamunit nang toy longli puta alang li hin pen ningje pon thu la sokhang ni li kan ningje kang tung bangke alang li kan ningje son je harlong ba sangti
siloni jan ko bangke chokje siloni kuning polo siloni jan pusi puigrong la bangke siloni bangke ni litum council approve kwari ada pusi hormuhe ta baneng ako judi alangli judi chinne pulewe la ke council ong nije damigra konamani litum approve kwari do lale arjuik dene puthot bangke non tang la retaining wall hinuik dak pulo la sud bangke pilo nilitum alignment pikang lo contractor phan contractor bang komentu tong harlong paklo ne sangki nam paklo ne lahai bang nilitum har actually information ang pikiret information ang pisonte la sud ma nilitum reject dun deji polo la si non bangke rata nang pulo je so bostu mimilang pulo la si la so bostu bangke ko pachi theng thula po at his own cost ako akimi somar thupo empen puthot bangke ako alang lipu bangke je tangho konani gari humpli muni nang toy po bangke la bangke nili tu bangke ason kitya toite ako la pini AS 095,000 po gari lam ning ji bangke la ke nili tum chine ako judi neng bolal bangke la subcontractor do la phanta me hangik det po judi nang litum toy ma pole la bangta aju thupo ako kosonong kedeng pon thui ne alam bang la bang aju suret po an parta labang so sai contractor Mongol Singh Rongpi Dengong Asoramen pusi inut asap contractor si ke klempon pusi birta ribdun lo rong sali arong ameka ramrong par achor arong pipi prenipai po arni chokiola Bethel prayer center along project lapen manghumeme awsom hang ke bathek pusi kat news along birta nangpali Bogajan subdivision angkang Daitorpen kilometer hini an ajak kehilo rongsali terang arong amekar ramrong parachor ar rong pipi oso mahang ke pathek japan rongpen Golakat hospital an ponlo seta Golakat hospital along un e puama Chokiola Bethel prayer center along one to that lo prayer center along rong parahem asor oso mahang pathek lo bonta also mahang kithek hot anke achithi avidet lo lapen also RJ anu prekvi lapen ade chonlon amparta apua thak anu hinita do Bethel prayer center along kido abang phi meri tarupia reading pensi sovi sovoi asai pachun pon Ninkan plira chiklojon truck arta hot arnisi Kisung ke popen inut ariso kai ke klolen mandet lo. Pini peningkan craner cap aprang. Inut also kisung ke pojok pini arni an e om ke chojiapan chiru charnap nang lo. Arni siarni laso also miri hing along kachidana jok akai. Kisung ke boy pen pangting patheang nang lo. RJ Kimila pen akroma jom la kopay kilang no riso men ke dioram bordoloy puhen lo. Bokolia number 2 udali hello alangli wrong ningkan plira chiklojon trok arta hut dioram arnisi soketok amil along mirihing transformer along kajedan ajok RVRI RE chimun lapen akeng chimun anta avidet lo RE aria longke arimun jong anchot lo kedo arimun prang lapen akeng mun prang kavi ajok dioram covering japan akisung penakisung ponang lo Alangli aria king munprang kavi pusetame kabor ia jok kep asatlang tokdun pen chepa unpon lo dioram arta non ningkan craner cap playing tang lo usorte mane rice mill eta asile koka deutar logot jaote isbole eta transformer asile mane kuno berar player nasile ta transformer kheli thaka obostate dori palu borde na janisu saibo to hote দৌৰি পাওঁতে শৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত শৰ্ট কৰিবলৈ এনেকুৱা হয় সুবিধাটো হয় বহুত অসুবিধা হয় হ'লেও এতিয়া মানে কৰি অলপ অভ্যাস হৈ গ'ল তেনেকৈ কৰোঁ আৰু যেনে ভৰিৰে লিখিব পাৰা ভৰিৰে লিখোঁ ভৰি হাত দুটা মিলাই পেলাই লিখিবলগীয়া আৰু পতাইছিলোঁ তাৰপিছত একো হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে ঘৰখন এতিয়া কেনেকৈ চলে ঘৰখন এতিয়া চলাটো বহুত অসুবিধাই নিজৰ খেতি মাটি কিবা আছে খেতি মাটি নাই এই খেতি মাটি কনে আৰু Alangli phi pen cholo pirthe ke hon rap ari puke kicho kijun
Kiria Padeng ta dioram si arpu kedeng bonta honghap hongra kai ajok alangli an kiri Japan towar theklong le pusi chimin lo komani aning kimya bangpu nang rap jima pusi alangli arnivangta towar chulang non malam sopor phan dihena pharman birta moington panik senen. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sanesh normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near IDBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. House of Milene. Discount on all collection. 70% discount on items like ornaments, earrings, garments, dress, shoes, bags, baby blanket, etc. No discount on new collection. It remains as usual. House of Milene, Main Market, near Day Engineering, Difu, Karbi, Assam. SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road 782460. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kim je phansi ji tham bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hem gimi kim bomlo. Sita lahaya lamen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra ki pidundo. Athe nili hem ki malonge tata discount SD bar pensi kim ponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors.ka@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa,
coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, list of facial, signature galvanic facial, signature our latest facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanch Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihinamo pipathot birdalo wangthulo pining hawar karbi risunim so rongaji ruptalina sengan karchupon dogmoka rasenja klamlok non anta kepangthir pon asong avelang pusi katnyu sapherangke robin bepen birta nang pale hawar karbi risunim so arongaji ruptalina sengan dogmoka rasenja klamalong paman pondet penapit ni pho an pleng tanglo bonsidame madu aham phangasong penta kapangtirasai kideng pon petet ajok mentu prangan pinlo rasinja klama dungorai kido arar tum ham phangasong ta donaklo kapangtir je phan madu asong penta kiwang bangabi pusi ningjerinti Dipuma jaka chileng atwar piadung sport complex salon ke padopon CRPF football kachepate prenipai trok CRni semi final upon kecheng si kachepate padopon kecheng si semi final kachepate pon laki chirinti atirang lapen pilgrim FC ang bongsi pathupon adun thu semi final abang ke morning star lapen bor EFC ang bongsi chepate pon thu kachepate along morning star lapen chirinti atirang atu final along chepali dun Pinia Berta Bangkalapan si Kangton Poniklo, Lai Bom the Card News Channel, Domi Tagme, Korang 2.